Kajing kepada Jainti Hills Autonomous District Council kali kendu na kapor sekapor. Hakari keganti kalau penloy ya usembut Menteri Rangba Kejela Meghalaya ubah senyau balang dhar ban let hi dala dia syaka office trikam jonga council kabadon hajowai ban ya kendu ya ki MDC kumjuru ya ki officer jonga di council. Hakajing let jong kaladon kajing emerging mut ban ya kran halor kajing ki baka council bat ru kumno ban wat hilat ban penbha hakabalai don lang ubah Karmal ki IAS Secretary Mining and Geology Department ubalong ru director jong katanat Urban Affairs jong sarkar jela nang ta UCEM jong GHADC wat Thambor Siwan deputy CEM ubah Laski Rembai chairman ke GHADC Dr Sanki Shangpung nor ki wei pat ki MDC bat ki officer katanat trikam beper Habakran sikilat patai kubor hadin balakot ke jingalang usembut Menteri Rangba Kejela ubah senyau balang dhar ulayat hu bakladan karai ban wat ya kelat na kebenta ban kentiu ke jingyo nong ke council dakilat bam keta ya upat ba kenang ban la ban penbhasu ikor kom trikam jongka halor ke jingdu tulap kinong trik ke council ulaong bakat bala na kaliang ke sarkar kan persang perlat keloy ya kepisa ha kenu kepor Badah bakeli ke jing teng ke yau musiang kompleks ulaong kumbalong menta ke jing penkret ya ke balance estimate kala ya cekmat pat nabar ba ke building ke dai ke bala teng bonsnem kumta dangshan ha ke meeting bole syong bat ki officer ke tanat building la rai ru ban pej banyak syua ya ke jinglong jingman kinar syua ban khot tendar thamai man gong raw pun man ai sang kwa yo mai ka wiligi leader yo pai ba yo sa kam ti de chemugi estimate bari yang kan ko bisa manam kau che minimum dum bon discussion itu gini ni bawa to ka mo binam jago bom jam minister gowan ni ba bon sini manusia bekar padu ya ma samba pulai porto yo por de wan pagi yo discuss ki yo council bon de matters and policy go to emi ga to ni go to discuss di kam scheme ga pula kata to man gewi man ke ji ku yo si la saman tamrang yo i ka wini Emily Negeri District, saya juga saya di State, terus nama satu nak hidup cemna, ada bon di point yang kita discuss teman, di ceman satu nak. Dari kelam yang kita subjek tu ini government percaya clear orang hewan di Porwa kadua semua itu percaya. Man kawan kami tak komen tu kita, cuma di discuss ideas and thought wah use ke di mana orang lagi Porwa, kamu jangan ada bon. Nebak kejiluk dambun dengan mong dum isau tu ke mang buku ni pot sekolah ke mini kita tu discuss ni kamu discuss yo increase lagi revenue kartu kan ini ke sektor ku orang mangkum tayo pai ba tete ke discuss ni bon ha kamu sudah we chon ke particular committee yo discuss ni ke ono sektor ku ku revenue kena orang yo revenue kapse je tu kena ki kita gi bentar ke bo kena itu tane ba ke dalam committee ki orang the right person na upai kongi items ko ni sektor kum kata ko mo ripai ba khang right ta ge jingla jman pai ba khang khamtam ko ni gala ni ko membo ye por tang ur snga wi ma de yu re jing ai ga mo ta bon sa ko lop tadi emin de man strong discussion ni jo ta ga I kam ding sarkar khariwa kado smart yo perchang clear in liabilities kana urap su opinion polo ya ni council Dekhana gini, MG agenda win agenda ko dah put forward kepada mereka yang musim. Tapi itu yang musim rekaman kani. Mari dia bunyi election general election. Tadi cuma meeting. Tadi prepare ke balan estimate ke balan DPR ko pun dari. Now it's on the process on the stage of completion. Kita tengah proses. Lepas kaman ati. Nah, go on the process of prepare all this balance DPR. Lepas wah. Ini gimana udah cong komiti bawang level yang bagi officer apa building kalau tu building deman orang sah selim kecek mesti kerut kudu tam saja kang lampak kelam di mana tes ni kang lagi roster teman tu ini tes everything is in order ya kau tendang di kang itu dia.